Lep večerni pozdrav z komentatorskega mesta v ljubljanskih Stožicah. Drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prvakov in prve lige Telemach. Zadnje dejanje v šestem krogu 35. sezone našega državnega prvenstva bosta uprizorila ljubljanski Bravo, ki v srečanje vstopa s 7. mesta, in Celje, ki je na lestvici vodilno moštvo. V intervjuju pred tekmo zaradi prenatrpanega urnika. Priložnost za Celjane, odlična obramba. Karničnik. Znova Mario Kvesić. Podaja proti oddaljeni vratnici, spet tudi Škinas in avtogol. Žoga je v mreži, Celjani pa vodijo v Stožicah v 15. minuti. Kenan Tojbibu je žogo nesrečno preusmeril v lastno mrežo. Skok je dobil na drugi vratnici Artemius Tutiškinas po predložku Marija Kvesića, ki je znova sodeloval v akciji za zadetek. Poglejmo tu še enkrat. In potem nespretna reakcija pred vratarjem Kenana Tojbibuja. Zdelo se mi je, da bi Uroš Likar tu žogo lahko odbil, morda celo ujel. Toda posredoval je Tojbibu in žoga je končala v golu Brava. Celjani pa do zgodnje prednosti v Stožicah. Njeto, ogromno prostora ima Njeto in žoga je spet v mreži. Znova odbitek, vodstvo Celja z 2-0. Juanjo Njeto je sprožil, žoga se je usodno odbila, spremenila smer in prelisičila Uroša Likarja. Celjani pa vodijo z 2-0. Poglejmo še enkrat. Ves čas tega sveta je imel Juanjo Njeto, nihče ga ni napadel, žogo je vlekel najmanj 30-40 metrov, potem pa streljal in od Enzuzija, mislim, da se je, ali pa od Gidada se je žoga odbila in končala v mreži za podvojeno prednost pokalnih prvakov v Stožicah. Ta prestop bo zdaj seveda moral malce počakati. V priložnost za Jovana in obramba Lebana, to bo kot za Bravo. Tudi v prekinitvah seveda Celjani s različnimi postavitvami, igranimi kombinacijami. Ivica Vidović podaja, tokrat Tutiškinas pa za 3-0. Nebeški skok Artemiusa Tutiškinasa in Celjani v Stožicah vodijo s 3-0. Osemintrideseta minuta, predložek je poslal Ivica Vidović, potem pa Artemius Tutiškinas, ki je ostal popolnoma sam, visoko skočil in zabil žogo pod prečko. Kvesić proti Jevšenaku, nova priložnost, ali je prišlo do igre z roko? Da, 11-metrovka za Celje. Ob koncu 40. minute Marwan Nzuzi je igral z roko ob drsečem startu v kazenskem prostoru in Mateo Tozan je pokazal na belo piko. Tu bomo videli še enkrat poskus podaje Jevšenaka in potem nerodnost Marwana Nzuzija. V prejšnji sezoni 13 golov za Domžale Danijela Šturma. In tale je tretji v tej sezoni v dresu Celja. 4-0 vodijo Celjani proti Bravu.
10. zadetek Danijela Šturma na tekmah slovenskega prvenstva v tej sezoni. Moram se popraviti, Mario Kvesič je pri 2 golih v tej sezoni. Tokrat je priložnost za izvedbo 11 metrov, ki je dobil Danijel Šturm. Počakal, da je Uroš Likar krenil v svojo levo stran in žogo preprosto po sredini poslal v mrežo. Dobro odtekanje Nikite Josifova, to je lahko nevarno za vrata Brava. Josifov preigrava, še vedno Josifov, gol! 5-0. Petarda je odjeknila v Stožicah in to je izenačena najvišja zmaga Celjanov. Josifov se je vpisal med strelce v 70. minuti. 4. gol v tej sezoni ob 2 asistencah na 6. tekmi za ruskega krilnega napadalca. Odlična podaja v prostor in potem je Nikita Josifov vse ostalo opravil sam. Preigral je Kristalina Atemono in s pomočjo vratnice potem premagal še Uroša Likarja. Potem Gidado iz ozadja Nieto, potem je Šenak, nova priložnost za Celje in Nieto bi lahko dosegel drugi gol na tekmi, toda izkazal se je Damjan Vuklišević. Bori se Bristrič, ki je ukradel žogo Darku Hrki, morda priložnost za Bravo in obramba tudi tokrat Žana Luka Lebana. Željan dokazovanja Admir Bristrič, lepo se je tudi dokopal do žoge in tudi Matej Poplatnik, najprej čestitke za zmago, ki pa za vas zagotovo ni bila samo zmaga. Prvič ste namreč zaigrali proti svojemu bivšemu klubu, pa bi vas zato najprej vprašal, kakšni so sploh občutki po takšni tekmi. Pa sigurno dobri, zdaj sem v novi ekipi, v bistvu, tako da igram proti bivši, ali kjerkoli je pač isto, štejejo 3 točke, zato me veseli, da smo vzeli 3 točke in gre z nami v Celje, tako da suveren prvi polčas in smo lepo pripeljali tekmo v koncu. Lahko se strinjamo, da ste se odlično znašli v ekipi Celja, po 10 dneh, 3 tekme, 2 gola. Kako sami doživljate te prve dni v celjskem dresu? Pa zelo lepo moram reči, da ekipa me zelo lepo sprejela, strokovni štab tudi, s trenerjem Riero, vse pohvale, kakšne navodila daje, kakšen občutek da igralcu, kada sem že dalj časa z njimi, je res, da se moram še veliko naučiti, napredovati vsak dan, ampak postopoma nalog je veliko, tako da v bistvu se učim iz dneva v dan. Verjetno si tudi pred četrtkovo povratno tekmo play-offa za uvrstitev v konferenčno ligo ne bi mogli zaželeti boljše popotnice, kot je bila današnja. Pa sigurno, kot vsako tekmo gremo na zmago, tako smo šli tudi danes. Vesel sem, da nam je to uspelo in je ena lepa popotnica za četrtek in gremo se maksimalno pripraviti na povratno tekmo. Težek poraz proti vodilni ekipi lige na domačem igrišču, kako bi sami opisali teh 90 minut v Stožicah? Ja, zaslužen poraz, to je treba priznati, ne glede na to, da v prvem polčasu res obilo smole in pri 11 metrovki in pri tej odbiti žogi, ki je šla v gol, zelo hitro se nam je plan podrl. Moja odgovornost absolutno, da smo morda preveč pogumno se Celje lotili, poskušali v takšnem pogledu na preveč pogumen način, ampak če danes kaj nismo videli Brava, mislim, da smo izgubili 80% duelov. Mislim, da je bil Bristrič prvi napadalec, ki je storil prekršek nad njihovim igralcem, ki se je vključeval. Puščali smo igralce 1 na 1, da so se sprehajali mimo nas. Na ta način so Celjani ustvarjali višek. Res je, da te hitro prejeti, malo nesrečno prejeti goli so nas spravili še malo dodatno v krč, njih pa dodatno sprostili. Tako da iz tega vidika jaz mislim, da
da tukaj ni nobenih dilem in tako kot se skupaj veselimo, tako kot skupaj smo ponosni na uspehe, za njih odgovorni, tako smo tudi za nek slabši rezultat skupaj odgovorni, tako kot sem rekel, na eni strani jaz s tem, ker smo se lotili Celja prepogumno, pa na drugi strani pa ekipa absolutno ni bila danes takšna, kot smo je vajeni v zadnjih 2 letih. Neke drame ne bomo delali, je pa to pravo opozorilo za nas, kakšni ne smemo biti, oziroma da močno spoštujemo slovensko ligo in da se zavedamo, da če nimamo pene na ustih, če nismo pripravljeni teči, če nismo pripravljeni zapirati prostorov, uživati v vsakem duelu, da če te osnove v nogometu ne opravimo, da rezultatsko smo težko uspešni. Zdaj, če malce spregledava rezultat, se je po tistem prvem zadetku v prvem polčasu vseeno zdelo, da ste se nekoliko prebudili, imeli tudi zelo lepo priložnost, ko se je vaš kapetan znašel iz oči z gostujočim vratarjem, zatem pa zadetkom Celja, kar ni bilo videti konca. Se vam zdi, da je Celje letos res tako boljša ekipa od vseh ostalih, da tako zmagujejo s tako visokimi razlikami? Sigurno je tudi, kako bi rekel, del naključja v teh situacijah, da nismo zadeli za 1-1 in tudi v prvem polčasu in v drugem smo imeli neke priložnosti, da bi lahko zadeli. Tega nismo izkoristili, Celjani so izkoristili res praktično ali pa večji del situacij, tudi po strelih na gol v prvem polčasu mislim, smo bili praktično izenačeni, ampak na koncu jaz rad rečem, da ni naključij. Celje je izredno kvalitetna ekipa, če ji pustiš preveč prostora, preveč časa na žogi, bo to kvaliteto izkoristila. Mi smo jim pa danes ravno to pustili, preveč časa in preveč prostora okrog žoge in na ta način so iskali višek, nas izigravali in v duelih smo bili preslabi, to je pa vedno osnova in Celjani so sigurno tako kvalitetni, da to izredno radi izkoristijo, ampak, kot sem rekel, jim to moraš ponuditi. Martin Pečar, zelo boleč poraz v Stožicah, kar 4 zadetke ste prejeli že v prvem polčasu. Kako ste sami videli tole srečanje, kako ste ga doživeli? Ja, iz naše strani ni bilo dovolj danes. Rezultat grdo zgleda. Ja, boli. Prvi polčas 4 gole, pol smo drugi polčas probali spremeniti nekaj stvari, prejeli še ta en zadetek. Boli, ampak to nam je samo šola za naprej, kar se ne sme več zgoditi in naslednji teden nova tekma. Tudi vas bom vprašal podobno kot vašega trenerja. Je Celje res tako zelo močna ekipa ali je šlo le za slab dan v moštvu Brava? Ja, Celje je super ekipa, to dokazuje tudi na evropskem nivoju, ampak mi se lahko tudi Celju zoperstavimo, če igramo kakor znamo. Ne moremo reči, da je to samo njihova premoč, ampak ja, moram priznati, da je Celje letos zelo kombinatorna in dobra ekipa. Another stellar performance by Celje. It seems like this stadium suits you very well. 2 games this year here, 10 goals against 2 different opponents. What is your take on the game? My mind is on Thursday. This is what can I say. Finished the game, in my mind it came a lot of situation that today no, always I need to be close to my players, doesn't matter what is the result, and helping them. And today was a game that they just needed my energy, that they don't drop, because it was about the energy, that they don't drop the energy. The rest is from them. They know how to play. From me, it came a lot of moments. Tick about Thursday. Thursday is the most important game of the season. A very interesting occurrence happened in the second half when the captain was subbed off. He handed the armband to Florian Jeschonak, the youngest player on the pitch, who is also proving to be a very important part of the Celje squad. That's my captain. He's my captain. I choose him as a captain this season. There is 2 captains that was from the start of the season, Karničnik and Zabukovnik. And always I don't like to have only 2. I have 4 always. This is my rules. And the third one is who chooses the team. The group choose Vesic is our 3rd captain, and I choose always the 4th. The 4th is mine, and the 4th is special, and Flor is special. That's why he's the 4th captain, and he's gonna grow up. He's gonna be a man of this game very soon. If we look forward to the return leg of the playoff for the Conference League, it seemed like you couldn't be facing it in a better form after such a win here in Ljubljana. Yeah, with less minutes on the leg, it will be better. On the results, yes, but the results I'm saying to my players, and I believe this on the game. I say bad words when I'm saying this. I don't care about the result, because result many times is a make-up. What you have to create is a style. What you have to create is a way how to play, how you play.
And then if you play like this, you have a lot of chances to win games. This is on what I'm focused. Result, they've been many times that we shoot 25 times and the opponent shoot 2 times, and we draw, we lost. So it can happen in football. But give me every game that I shoot 25 and the opponent 2, and I'm sure that I will win more than lose. So I'm just focused on this. It's not pragmatic or this is something else. So more focused. That's why I'm saying how you play. This on real you have to be focused. The result, many times you can play a disaster and you can win the game, and I won't be happy. So this is what I'm always talking about. So don't be only about the result. Result is many times just a simple makeup, and I don't like the makeup. I like honest, I like open, I like the people that wake up in the morning, goes to work and goes with the ideas what you want to create, and we are creating. You know that I like to say a monster, but I like to create players that they associate, they understand each other, they enjoy playing each other, they combine each other, because this game is collective. And if it was not because today was a tricky game that we needed this energy, I will sit there and enjoy how my players are playing, because they are doing fantastic. And one of the reasons of this is because also, this is not a secret in football, this is the second year together and we know each other better, and I love my players. Mr. Riera, thank you very much, and all the best on Thursday against Bandit. Thanks. Thank you.